Noem, hanuch, het sa o ayuk. Mai noem shut mud, mudep kat yagesh. Noem, nuch wem, ayuk. Gyahmu, nugush, chinanteco. Nanginda, hanaush, mudep neech et, masateco. Kuriji, neech, chichimeco. Nukoyo, nuhka, misteco. Hayeno siot kop det yak shumoy, nuem. Hadgok, yot et mudep chom, tu ha ana amam netenabi, nuem. Tide neech, ha nuem yich. Tuk matsk o ayuk chom nyakon. Hadiku o ayuk yutegenyet. Chom, hawan ka moksh moon ha o ayuk tegachet yakapsh, yo et najruin. Ha Catalog of Endangered Languages, the Ham et Moa University of Hawaii, negapsh kukadug poet, tuk ha o ayuk hindegay. Tuk o ayuk yamen, tuk o ayuk yogi. Ha UNESCO na de negapsh, kwaduk mugep shemut, tunoch, kutegain hawan kaguwaksh, ha o ayuk, mudep chom akopsh bio et najruinyet. Tam hunun ha hukyochten nyashet, ni hune mit den ke hat ke gebet kumanyash ha o ayuk yutegay. Hadi kuchom heden kanaknash ha o ayuk yoknat. Hawan ke de kumgeb shmucht kwait na juini dos ogwon yaksh. Hat sabo onos juk uzan na juinit waksh ostyan. Kada duget na juinit nost pengat ten nek shmud. Hawan ke mat smgeb shmucht ha ana amonos hakudu kunos tugay abik chondag. Katuk ha ana aman, ha hunzun mudach, is tuga wet hai de bagunzukyo. Katugech, tuga hun mon hai de bak mukpetok, tuga tsenoin tenoin de payakupuk. Is naiden, tug ha o ayuk, de payots, dak muche dak mayet. Ha o ayuk, de kata hunzunduk kopst, kada chovoj, agabashpa, agashwetspa. Miats mugeb shumucht, bos chondag yad ana aman, de chom nuem shot. Tuguk mugeb shumucht nach den Josh, gwot amajan ho yochjot, gwot et na ruini dos noem chondag. Tugib shmigoshk, katuk mugeb shetit ho yakum, yo ya yukt kapsh. Ha o ayuk, de bdinim et pio men pata kapsh. Noan it ya ho de bamajan kapshte. Tuguk mugeb shumucht en it den Josh. Chom, kumats mugeb shumucht, tuduk haguk pa ya ho, katuk mugeb shet, de kum yo ya yukt kapsh. Amajan de jak madaknet. Miats mugeb shumuchtep, ha ayuki chawan kahayo a kopsh noem, ha nawat, ha mayo, ha tepewa, ha tepeguano. Ha ayuk, hununa pat kumut hoit kopst. Chom, amajan de jak mayaknet, jak madaknet. Kumats mugeb shumucht, uzan ayuk chom jagoknet, jakutegenyet. Shunen o stund, het jakutegej. Ejochten den uts haya non ayuk kat nu kopsnada. Kat hede. Den den os jak tane betag, den den os tane betag et punjon noem anam. Kukat uts non ayuk chaboj, ku haya majan ya kapst. Ta den uts det mio indak mo jak wopt, jak ocht, ta jak anuchmet. Kadi mo ayuk chaboj. Bumzek mets kuyam met noem, bun noem et hoy, mets pum betag. Den kapst amajan. Hajigeye mo mayuk. Kahade no satung da gyoj, hamein da tund. Kahade no samukkochten tund, uza no nayuk da gokt. Uzen amajan jak muchut jak mayet, uzen uza no nayuk jak amond. Chom mo ashpuktachen, kad us no nayuk jak zabatet. Nuem uza no nayuk ja ich, it's kat meet schmuch betagt. Den anuch, de bi nuem shoot mudat, uza no nayuk, spadam, schoost, shagamon. Eyana amen nekech den hatugach, dinje muza no nayuk yagavesh, dinje yagashwich. Kat us no nayuk yak muhpetag, mo spuktaken, kad yak muhpetag, mo ho yak payoyen, kad yak muhpetag, mo ho yak tseyen. Kad us no nayuk kup ngude nak tugech, kad us kup no nayuk nshwetst, mezi us no nayuk nshwetst. Makutegej bus na den no nayuk kus kat net na juinje shinzugut. Kus hat net na juinjet, haish ne togt, haish ne jagt. Kus hat net na juinjet kat schmuch betagt. Kus kat shakopst,
caps rak mayaakt punzok te bus kwatung chuyo mos net na ruinya makutagejip na iden us na nayuk kus muguktuk shagokt usan muguktuk de usan net na ruinyet na tenajep de usan net na ruinyet na kwandep shunusan na nayuk mikhut miayet punzusan muguktuk yokt shunus ndundet es kat mezusan muguktuk shagamondet rak hundegejet then the nuzam cham hat motsngahpen ham cham gahpot dep shgat tugyam ham rokwem hawan kamatskumut kadus nuh nuk mudatnat kadus nuh nuguknat chaman kadus pun spayoj kat pun muhpetag shunus no nayuk na kapstet pungat nuhte eyunun us den ha un eyunun us den ha nagaps eyunun us at tioht nyek ku us nuh han nuh mo nuh miujun kuuts hanugaan push tuh pushpak halen os daktun zeza nuh ha ispukshut shunus ndundet zeza gok kan nuh himbet zeza ngah pa de gok yak hunzuget kuuts nuh katen mudatet shunus nak mukhut nak mayet uzan hun ma anyuzan zuna oye ha mukhayuk ha mutskana ka ka ha ayodeb ha etana ruinyet ha nuh ha shoh haden ayuk da hukyat kadus ay mon hukyat hama ayuk mish hama ayuk yen mo net na ruinya shun der stund za ayuk da jakutege hatgach ayuk da biya noem bus na ayuk da kotege yat matsmge shmuht kadus han ayuk yutege makutege noem bus na ayuk tukyutege mets makutege hatum shin moon hatum ana amen tam nuchen that is shots. Diputado presidente, quiero hacerle una solicitud. Por favor. El discurso que acabamos de escuchar es verdaderamente hermoso, sobresaliente, con datos muy fuertes. Yo, por ejemplo, no sabía que en 1820 el 65% eran lenguas indígenas y hoy son solo el 6.5%. Cerca del 70%. Y muy fuerte. Quisiera pedirle, diputado presidente, sé que estará en el acta de la sesión, en la próxima sesión, pero quisiera pedir que nos pudieran en la sesión de hoy distribuir ese discurso, que además debemos retomarlo para tomar acciones concretas en defensa de las lenguas de los pueblos originarios. Muchas gracias, diputado presidente.